Ja vas sve pozdravljam u ime akademske inicijative Forum 10 i zahvaljujem se što ste danas došli na Međunarodni dan ljudskih prava. Nekako tradicionalno vidjeli smo se prošle godine u ovo vreme. Evo, posle godinu dana se opet viđamo. Nekad su kule motrilje služile da na vreme otkriju opasnost. Danas nas podsjećaju da postoje vrednosti koje moramo čuvati. Mir, razumevanje, dostojanstvo, različitost, ljudska prava i solidarnost. Kao što su stražari nekad bdeli nad gradom, danas su ti stražari ljudi koji brane interkulturalnost i ljudskost u svojim sredinama. Danas smo ovdje da zajedno obeležimo jednu važnu, plemenitu i inspirativnu vrednost, a to je interkulturalizam. Vrednost koja je postala deo našeg svakodnevnog rada i identiteta. Akademska inicijativa Forum 10 danas obeležava 13 godina rada, 13 godina delovanja u Novom Pazaru, širom Sandžaka, na jugu Srbije, ali i mnogim drugim gradovima u kojima smo zajedno s našim partnerima sproveli projekte od istinske važnosti za razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Tokom svih tih godina mi nismo samo realizovali aktivnosti, mi smo gradili mostove između zajednica, između generacija, između identiteta, iskustva i pre svega mostove između ljudi. Interkulturalnost je bila i ostala naša osnova. To je princip koji se nije nalazio samo u našim projektima, već i u našim svakodnevnim susretima, u načinu na koji razgovaramo, sarađujemo i delujemo, i kao organizacija i kao pojedinci svoje uporište smo uvek pronalazili u ideji da su ljudi, bez obzira na razlike, mogu razumeti, povezati i zajedno stvoriti bolje društvo. A zašto je interkulturalizam važan? Zato što nas uči da se ne plašimo različitosti, već da u njima prepoznamo bogatstvo, negujemo kulturu dijaloga u vremenu kad su glasovi podela često najglasniji, podsjećanje da društvo nije zbir odvojenih delova, već živa zajednica u kojoj svaki pojedinac ima svoje mesto, svaki glas svoje dostojanstvo, zato što je interkulturalizam put kojim idemo da bismo izgradili pravednije, mirnije i otvorenije društvo. Ovo javno priznanje koje danas dodeljujemo više je od plakete. To je za nas čin zajednice koja staje pred nekog i kaže: hvala ti što si doprineo da budemo bolji. Javno priznanje ima snagu da osvetli rad koji se često odvija tiho, posvećeno, daleko od reflektora, u učionicama, galerijama, ulicama, kancelarijama, u svakodnevnim gestovima odgovornosti i brige. Ono daje glas onima koji svojim postupcima stvaraju promene, ali možda nikad ne bi sami stali u prvi plan. Javno priznanje podiže standarde, kad nagradimo dobro mi ga umnožavamo, kad prepoznamo trud mi taj trud ohrabrujemo i kad istaknemo hrabrost mi inspirišemo i hrabrost u drugima. Povelja Kula Motrilje je zato simbol čuvanja i razvijanja vrednosti koje želimo da vidimo oko sebe. Tolerancije, dijaloga, poštovanja, humanosti. Ona nas podsjeća da dobro nikad ne treba da ostane nevidljivo. Javno priznanje je način da čovek čoveku oda čast, da se zahvalimo na delima hrabrosti i istrajnosti, da pokažemo da pojedinac ima moć da oblikuje zajednicu, da poručimo da nijedan napor koji vodi ka boljem društvu nije uzaludan. Zato ovo priznanje postoji kao svetionik koji pokazuje da u našim gradovima žive ljudi koji grade mostove, čuvaju vrednosti i brinu o zajedništvu. Dodeljujemo je danas na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra, dana kada se prisjećamo univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, jednog od najvažnijih dokumenata koje je čovečanstvo ikad napisalo. Ali upravo danas, u ovom vremenu brzih promjena, kriza i podela, postavlja se važno pitanje: šta je ostalo od ljudskih prava? Nažalost, mnogo manje nego što bismo želeli, ali mnogo više nego što ponekad umemo da vidimo. Ostala je ideja, snažna i neuništiva, da svaki čovjek ima pravo na dostojanstvo. Ostali su aktivisti, učitelji, umetnici, novinari, građani koji se ne mire s nepravdom i čuvaju ljudska prava u svojim sredinama. Ostala je borba koja se vodi na ulicama, u institucijama, u školama, u umetnosti, u svakodnevnom životu. Ostale su zajednice koje se udružuju jer znaju da sloboda, pravda i jednakost ne mogu biti privilegija, već moraju biti temelj života svakog čoveka. A ostalo je i ono najvažnije, verovanja da ljudska prava pripadaju svima i da niko nema pravo da ih oduzme.
Zahvaljujemo se profesoru Linu Veljaku, profesoru sa Filozofskog fakulteta iz Zagreba, koji je svoj bogati radni vek proveo na Filozofskom fakultetu, ostavljajući dubok trag u razvoju savremene filozofske misli, kritičkog mišljenja i akademske zajednice u regionu. Njegov naučni opus, javni angažman i akademska doslednost daju poseban legitimitet svemu što potpisuje. Zahvaljujemo se profesorima doktoru Nerminu Vučelju i profesor dr. Redžepu Škrijelju, članovima Upravnog odbora Akademske inicijative Forum 10, čiji naučni radovi, univerzitetska karijera i društvena angažovanost predstavljaju temelj našeg akademskog kredibiliteta. Njihovo dugogodišnje iskustvo u obrazovanju, istraživanju i javnim delovanjima čine ih ne samo stručnjacima, već i autoritetima čiji glas ima težinu u naučnoj i društvenoj zajednici. Njihovi potpisi koji se nalaze na ovogodišnjoj plaketi Kula Motrilja nisu formalnost, oni su pečat stručnog, akademskog i moralnog legitimiteta, simbol su toga da vrednosti interkulturalnosti, ljudskih prava i zajedničkog dobra nisu samo naše želje, već i principi koji se oslanjaju na ljude od znanja, integriteta i javnog ugleda. Zahvaljujemo im što svojim autoritetom, svojim imenima i svojim radom potvrđuju značaj ove povelje i vrednosti koje ona predstavlja. Zanemerljiv doprinos i podršku u sprovođenju aktivnosti koje promovišu interkulturalizam, ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i kulturu nenasilja, kao i za doprinos stvaranju okruženja u kojem se neguju tolerancija, uvažavaju ravnopravnosti, uvažavaju različitosti i ravnopravno učešće svih, interkulturalna povelja Kula Motrilja ove godine pripala je kolektivu Osnovne škole Đura Jakšić. Ja pozivam direktoricu Sanelu Međedović da u ime kolektiva i gradonačelnika gospodina Nihata Biševca da uruči interkulturalnu povelju. Sanela, ako hoćeš nešto da kažeš, svako ima... U ime svih učenika i u ime svih zaposlenih Osnovne škole Đure Jakšić, veliko vam hvala na ovoj časti. Ovo je zaista izuzetno priznanje za našu malu školsku zajednicu, a i za naš rad i trud kojim dokazujemo da je ipak vidljiv, negde prepoznat, ali i merljiv. Na putu da gradimo jednu otvorenu, inkluzivnu školu u kojoj se njeguje dijalog, u kojoj se poštuje različitost, u kojoj promovišemo iste jednake uslove za sve. Veliki prijatelji su nam i naši obrazovni partneri. Ja bih ovom prilikom se zahvalila Akademiji, odnosno Forumu 10, posebno Fahrudinu Hladničaninu i njegovim saradnicima na podršci, na saradnji, na promovisanju onih interkulturalnih vrednosti koje njegujemo i razvijamo u našoj školi. I na kraju, kolektiv Osnovne škole Đure Jakšić najveću zahvalnost dugoj učenicima, jer oni su naša najveća inspiracija, ali i najbolji ambasadori svega onoga što zajednički radimo. Hvala vam. Za izuzetan doprinos razvoju kritičkog mišljenja, izgradnji pravednog društva i afirmaciji interkulturalizma, te za njen predani pedagoški rad kao proterane univerzitetske profesorke sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru i za njen značajan naučni doprinos akademskoj zajednici, te za sveukupno javno delovanje kojem kao ugledna književnica potiče na kritički dijalog, međusobno razumevanje i poštovanje različitosti, interkulturalnu povelju Kula Motrilja dodeljujemo profesorki Nadiji Rebronja, a nagradu će primiti njena ćerka Akila. Lino, izvoli.
Za visoke profesionalne standarde, etičko i nepristrasno novinarsko izveštavanje, te za poseban doprinos afirmaciji interkulturalizma, unapređenju međuetničkih odnosa i negovanju kulture dijaloga, čiji rad značajno doprinosi izgradnji informisanog, tolerantnog i inkluzivnog društva, interkulturalna povelja Kula Motrilja dodeljuje se novinaru Aleksandru Ničiforoviću i ja pozivam Redžepa Škrijelja, člana našeg upravnog odbora, da povelju uruči. Ja ću kratko da zahvalim profesorima koji su razmatrali taj predlog i na kraju ga usvojili. Zahvalit ću urednicima medija za koje radim, koji imaju sluha za priče koje se plasiraju iz Novog Pazara. Uvek ću da zaobiđem sve što bude mogao što se tiče crne hronike i nečega negativnog što se dešava, ne da ne tretiram te teme, ali uvek ću forsirati ono što je bogatstvo ovog grada, to su ljudi, različitosti, naše uvažavanje, prihvatanje, obilaženje tokom verskih praznika, učenje jednih o drugima i uvek isticati da su ljudi Novog Pazara najveće bogatstvo. Drago mi je što smo i ovde, što i ova nagrada priznanja nosi upravo ovo ime. Ja sam vezan za Kulu Motrilju i moja produkcija nosi naziv Motrilja Press, tako da smo mi ti koji bdijemo, nadgledamo nad istinom. Voleo bih da u budućnosti i kada su u pitanju mediji za koje radim imaju više sluha za sve, da svi imaju podjednake šanse, bez obzira na ono što mi smatramo ispravnim ili ne, da se čuje glas svakog posebno marginalizovanog i potlačenog i za to ću pokušati da se borim kada mi ne bude dozvoljeno, prestaću da budem novinar i na lokalu i za medij za koje radim. Drago mi je da sam, ako se ne varam, treći novinar koji dobija nakon velikih mojih prijatelja, pokojne Slađe, koju sam prošle godine pratio ovdje dok je primala priznanje, nakon 3 medije portala i drage Amele Bajrović, eto, od ove mlađe garde, iako slavim punoletstvo kada su mediji u pitanju, kada je moj posao u pitanju 18 godina, tako da ovo je poklon za punoletstvo. Za mnoge nagrade sam se borio, došle su mnoge nagrade iz Evropske unije i od Vlade Republike Srbije, različitih organizacija, ova je sama došla, nisam je očekivao i u tome je njena vrednost što je rad prepoznat i na ovaj način priznat. Hvala Fahrudine, nastavimo na ovaj način. Za poseban doprinos u promociji interkulturalizma kroz umetnost fotografije, a kojom osvetljava različite aspekte kulturnog identiteta u Novom Pazaru, afirmiše vrednosti zajedništva i razumevanja, te umetnički dokumentuje nasleđe ove naše divne lokalne zajednice, pozivajući nas da promišljamo sopstvene identitetske vrednosti. Interkulturalna povelja Kula Motrilja dodeljuje se fotografu Irfanu Ličini. Ja pozivam kolegu Tea da je uruči. Irfane, bujro. Pošto mi fotografi inače volimo da pričamo kroz svoje fotografije više nego ovako, pa da se obraćam, ja ću pre svega da se zahvalim profesorima koji su doneli odluku da meni uruče ovo priznanje koje smatram jedno od najvažnijih u svojoj karijeri. U svojoj karijeri dobio sam mnogo nagrada iz oblasti fotografije, ali ova je došla u nekom trenutku, da kažemo, jako važnom i za mene, i za karijeru, i za interkulturalnost u celoj zemlji, obzirom da smo svedoci da sam ja kroz svoje fotografije ove godine, kroz prateći razne proteste koji se ove godine u toku naše zemlje, uspeo da prenesem jednu poruku interkulturalnosti, jednog zajedništva koje smo mi kao narod iz Novog Pazara i Bošnjaci pokazali ljudima iz Srbije i naravno i oni nama kada smo bili gosti u drugim gradovima. Tako da smatram da je ova nagrada došla u pravom trenutku za razvoj interkulturalnosti i za razvoj kulture, suživota i zajedništva. Hvala vam još jednom. Ja se zahvaljujem našim Kulama Motriljama, ali pre nego što završimo ovaj, kako bih rekao, svečani ceremonijalni deo, ja bih pozvao profesora Redžepa Škrijelja i profesora Lina Veljaka da vam se samo kratko obrate u ime Upravnog odbora i u ime Foruma 10, pošto su oni svojim potpisima podržali
ovogodišnje Kule Motrilje. Lino? Posebno mi je drago i veliko je zadovoljstvo i još veća čast što sam pozvan da budem član komisije koja će odlučivati o nagradama, o priznanjima Kula Motrilja. I ovom prilikom bih htio naglasiti da je značaj Novog Pazara u ovom trenutku veći nego što je ikada, ili bar u novijoj prošlosti, bio. Novi Pazar je pokazao da je s jedne strane integralni dio one bolje Srbije, one Srbije budućnosti, a s druge strane da čuva svoj mnogostruki identitet i na taj način pokazuje Srbiji, ali usudio bih se reći i cijeloj regiji, pa i cijeloj Evropi, da je moguće živjeti i otvarati perspektive života na način dostojanstva, tolerancije i otvorenosti spram humanije i bolje budućnosti. Evo, još jednom bih čestitao svim dobitnicama i dobitnicima ove nagrade. Poštovani prijatelji, vaši osmjesi, vaše prisustvo, vaši razdragani stavovi ovdje pokazuju da mi u forumu 10 okupljeni oko zajedničke sofre koja se zove kulturologija prepoznajemo pojedince koji ponekad njihova aktivnost je iza nekog kulisa, neke magličaste zavese koja kao magla zatamnjuje njihove aktivnosti. Mi kao žiri nastojimo da tu maglu skinemo, da je razobličimo i da prepoznamo kolektive i pojedince koji zaista zaslužuju nagrade ovakvog tipa. Meni je posebno drago i čast mi je da budem dio ekipe Foruma 10 i da zajedno sa vama možemo podijeliti ono zadovoljstvo kojima nas određeni pojedinci nagrađeni naročito zastupaju ne samo na lokalnom nivou, nego na nivou Republike i šire. Meni je posebno drago da sam jednom od svojih odličnih studenata dodijelio danas nagradu i drago mi je da žurnalistika, novinarstvo kao jedna kulturološka disciplina, informativna, makar iz Pazara, počinje da nekako krči svoj put istine i da nas predstavlja dosljedno. Još jednom se svima zahvaljujem što ste došli ovdje da zajedno podijelimo ovu našu skupnu radost. Hvala vam. Meni preostaje na kraju da se stvarno zahvalim svima vama, gradonačelniku Biševcu, predsjedniku Skupštine Samiru Lekiću, članovima političkih partija iz Novog Pazara, šta još ovdje vidim, predstavnici medija, institucija lokalnih kolektiva, osnovne škole Đura Jakšić, zapravo zajednice novopazarske. Forum 10 ima sad jedan novi slogan od ove godine, a to je zajednica solidarnosti, tako da ja mislim da su nam solidarnost na lokalu je jako važna da bi, čini mi se, uspjeli da odradimo i da zacrtamo neke aktivnosti, a da te aktivnosti dovedu do nekog rezultata. Drago mi je, i to sam i prošle godine ponovio, što je Kula Motrilja obnovljena i što u tom nekom fizičkom smislu ona ovdje manifestuje postojanje, jednu istoriju, ali i ova nagrada Kula Motrilja koja u simboličkom smislu zapravo predstavlja sve one pojedince, kolektive i institucije koji opet kroz svoja razna delovanja motre nad ovim gradom i čine da on bude i sačuvan i prepoznatljiv i na razne načine afirmisan. Ja vam zahvaljujem u ime Akademske inicijative Forum 10 svima što ste došli i vidimo se, Bože zdravlja, 10. decembra 2026.